namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi isintu ke sakudala sithi ke inja kuyasiluma isandla ke siphakelayo. Muva nje uGovozile-ke ozokhipha i-CD yakhe ey'nsukwini ezimbalwa ezizayo kubonakala sengazi ukuthi uphindeke wagadla-ke kwelasenkandla lapha yakungiswe emchunu umlando. uGovozile phela kuzokhumbuleka ukuthi ukuvela kwakhe wavela ngesikhathi-ke lapho kungiswe emchunu esabambeke umculo kaMaskandi uhlelo kulomculo kaMaskandi uKhosini FM futhi kungiswe umchunu ngomunye kwabasakazi abaphumela kobala ngokusapota kuGovozile. Kodwa-ke muva uGovozile kusembhoxile njengoba-ke emtshela ukuthi-ke ababobuza kaMabhinca noma kababobuza leyo ndoda ukuthi-ke uMabhinca akayaphuma kumuntu. uGovozile ukhipha ingoma yakhe ethi-ke mina ngiyaphuma kumuntu uthi anongibuzela-ke lapha-ke usho ku-ex yakhe wayesethi-ke futhi anobuza naleyo ndoda leyo niyibuze ukuthi kuphunywa kanjani kumuntu phela aMabhinca ayaphuma kumuntu ngoba sayibona isidakelwa sabona ukuthi cha ngempela kungcono-ke siphume-ke kuye kumuntu. Usho-ke lokhu nje kuqondise ngqo kungiswe emculo nakube engaliphiphanga-ke igama ukuthi kuqondiswe kumlando wakwamchunu kodwa-ke obonayo nowaziyo ubonile ukuthi nembala bagadla kungiswe kumlando wakwamchunu untombazi azimdabukela zamqoma ngoba-ke zimthanda. Lokho-ke sekholele ekutheni kungiswe emchunu ayithulele nje kodwa futhi okwaziwayo ngoba kungiswe emchunu uhlala phela bhoreke enzo live uzobuya ayiphendule lezi zinduku uGovozile kagadla ngazo bake bese bemkhuza kabaningi bathi-ke khululeka kweGovozile uzobe sekuphendula ungiswe emchunu bese kuba buhlungu. Akekho-ke noma kumuntu olandela uMaskandi angeke aze kuphike ukuthi uGovozile wasuka ngesikhathi sikangiswe emchunu futhi uyena wayekade-ke kuveza lokho ekusapota ukuthi nembala ophongolo kunomculi obizwa-ke lapha ngoGovozile. Anongibuza ku-ex yanguzanele kwakumnandi kabe ngithandana naye kwaqala ukubheda njengaphuma kuye. Uyazi mina ngiyaphuma kumuntu ngiyaphuma emntwini mangabe ngijwayela kahle nje. Siyaphuma emntwini mangabe sijwayela kabithi anosibuza kuleyo ndoda sasithanda kabi singamabhinca yaqala ukubheda nje saphuma kuyothi ngiyosibuza kuleyo ndoda sasithanda kabi singamabhinca yaqala ukubheda nje saphuma kuyothi. Uyazi mina ngiyaphuma emntwini mangabe ngijwayela kahle nje. ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi